So I've had a few suicidal thoughts yang sangat merisaukan lah, seperti tiada arah bantuan ataupun jalan penyelesaian. Hai, nama saya Aidil. Saya seorang graphic designer di Mak Besar and a big mental health advocate di BTL. When I was at the age, I feel that lost actually. Saya tidak tahu apa yang saya alami. Saya rasa tertekan dan juga terhenti. Saya tidak rasa berdaya untuk keluar rumah, untuk bekerja, untuk jumpa kawan. Itulah detik yang saya rasa saya perlukan rawatan. Back then, I was working in the social service industry. So I've already know sign and symptoms of someone yang menghadapi depression. But I chose to ignore it because saya rasa saya was in just a phase. Tetapi that phase actually prolonged into months. Saya terkurung dalam bilik, tidak makan, jadi a significant amount of weight loss, dan daripada tekanan itu menyebabkan some health problem. Maybe delusion is not the word, mungkin denial. Jadi bila saya mendapat official diagnosis tu sangat lega. Finally saya dapat jawapan semua apa yang saya risaukan. Bila saya dapati ada banyak forms of therapy dan juga success stories, saya rasa this can work, dan itu salah satu pembakar semangat untuk saya lebih giat lagi untuk meneruskan terapi. My mother has been the biggest rock for me. Walaupun ibu saya pada ketika itu tidak tahu apa langsung tentang tekanan mental, beliau sentiasa di situ. Tak kisahlah kalau saya terkurung di bilik ke, she always make known that she is there. So, saya sangat berbangga menjadi salah seorang duta Beyond the Label. Adalah this platform has given me a lot of opportunities to talk and share. Salah satu pembakar semangat lah untuk mereka di luar sana, to get my stories, to relate and also to know that they are not alone.